Mina lento ngenza ngoba ngicela uthando, isukujabulisa abantu. Ngoba ikholo kuzokwenza ukuthi ngiphile impilo. Sengiphakathi ke mina bakwethu ngithi anginibingelele nginamukele ehlelweni lethu lesi indaba i-SP Media TV1. Uma uqala ungena kuhlelo lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe, ungakhohlwa phela ukushare ilink yethu ukuze sindlondlobale njalo bakwethu udaba esilitholayo la. Siphethe udaba lukaMaskandi namhlanje bakwethu la. Bakwethu udaba esiliphethe kuMaskandi lubi kakhulu, udaba likaShwi noMtekhala endaweni yokuba kuyalunga engathi kuphepheteka kakhulu, futhi ke uShwi uye wathi ke mayelichaza lo daba yena ngendlela abona ngayo ngeke kusalunga ngoba uMtekhala akafuni ukuthi abonisane naye, ufuna kwenziwa izinto ngendlela yakhe, kanti bekukuhle phela besabambisene bekwenza bobabini lokho abakwenzayo, mabevumelana bavumelane bobabini, kanti ke uthi ngeke akwazi ukuthi aphinde angene emgodini abengene kuwona ngoba uyasho ukuthi igama likaShwi noMtekhala bakwethu like laphela nya wathuleka njengoShwi noMtekhala, kanti ke futhi ke bazama ke abafowethu ukuthi bababuyisele. Manje uMtekhala yena akaboni ukuthi kanti lokho uzobaphindisela emuva la bebuya khona. Uye wathi ke bakwethu ucela ukuthi ke ngalolu daba angaphawuli kakhulu, kodwa ke nje akushilo uthe yena uzoqhubeka nomculo wakhe njengoba esezibiza uShwi Mantombazane kune-album yakhe athi izophuma ke bakwethu i-CD, njengoba isithombe kuveziwe kathiwa Shwi Mantombazane CD loading, kusho ukuthi kune-CD ezayo. Uyaqhubeka ke uyasebenza ke, asimazi ke uMtekhala ukuthi kwelakhe isite yena wenze njani. Kanti ke bakwethu olunye udaba esilitholayo la sithola uMthandeni umfoka Manqele igcoka Melisha bathi indaba inkulu inge-Omega. Uthi ke uMthandeni epagini lakhe bakwethu sesilala nje ngithola nansi imqhafazo lapho ngithumelelwa abalandeli bami ku-WhatsApp bathi inkulu impi indaba ine-Omega emhlophe le ngiyifake nogodo. Awusho wena kuthini ukuphawula kwakho ngale nsambatheka abebangwa la umdansane phela lo. Kanti ke bakwethu uMthandeni uphinde wathi ke manono seningaqala nimamatheke injabulo iyacicima kusazoba mnandi impela. Uthi ke uMthandeni bakwethu iyeza i-album kaMthandeni SK ngoMay sokuphuma ngoshuni we-Dog Style abese sivala ngeyindla beyiphika ngoDisemba sikhuphuke ngoshuni wamageja kuvalwe Maskandi #King Duyazi. Kanti ke bakwethu usho njalo uMthandeni uthi ke silindele ukuthi ngoMay album yakhe iyeza kaMthandeni SK izophuma lapho ezobukhuphuka khona ngoshuni we-Dog Style. Ucela ukuthi bakwethu abalandeli bakhe balindele kakhulu bayivivele njengoba behleli benza bamsupport bameseke. Uyathembisa ukuthi nengoma ezimnandi kakhulu. Mina njengentatheli ya SP Media TV1 bakwethu ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.